جێهێژای دکتۆر نەجدەت ئاکرەیی مامۆستای زانینگەهێ و شارەزای پەیوەندیە ناودەوڵەتی دەپرسم دکتۆر نەجدەت گەلێک بخێر هاتیە کوردستان 24 سەرچاوێت من هون چاوە گرنگیە سەردانە سەرۆکی حکوومەت هەرێما کوردستانی بوو داوەستیان دنرخینن زۆر سپاس بۆ بێدەرفەتێ ڕاستی ئەو سەردۆنا گرنگی و تایبەتە خول یەک مەسەلە دەتبینیت ئەویش گرنگیە و تایبەتە پێگا هەرێما کوردستانێ ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست ناوچەیەکە پڕکێشە و ئێستا نوکە هەرێما کوردستانێ یەخوبە کردیەوە بەردەم ناوچەی و بەردەم جیهۆنێ و جیهۆن دیدەکە دیس برای خود که تحریم کردستانه دیده که جیو استراتژی دیده که پیگه که جیو پروتکیه و جیو سیاسی شیه سرفه اساسی حریم کردستانه اوج وجود دیپلماسیه تاین او بجداریت درجات بریار سیاسی حریم کردستانه که چنه دولتت کنده و چنه ترکیه چنه بریتانیا چنه با کنفرانس و کنگره نودولتی و کمیشن پیشی و نکاش دابوس گرینگ تایبته طبعا اول دابوس نزدیک 8 کێشێت گرنگ دەرێت نەبەحەس کردن یعنی ئەوێت پێوەستن ئۆکرانیا ئەوێت پێوەستن گەشت و هەوا ئەوێت پێوەستن خۆردنێ تەندروستیە زۆر مەسەلەیەدی دابوسێ نەبەحەسکردن و گرنگیەوەش وەکی تا ئەومەژە پێدۆی و تۆرە ڕێزدار سەرۆکی حکوومەتەیە و پشتی دەمێکی دەیەتە بەحەسکردن ئەویش سەر بنیۆتنەوە ئاشتی چتەوە ئاشتی بێ ناوچەیە نەسە قۆمگیر هێتا دروستکردن ناوچە ڕۆژهەڵاتە ناوڕاست کۆناوچەیەکە هەر بۆ کوێ ئەفغانستان هەتا بۆ شوورە سوودان گرتەوە ناوچەکە دەوڵەمەندە ناوچەکە کێشەشێت هەین و پۆیەرەوی ئەمە هەمووی چاوەڕوانی بێ پۆردنێت ئەگەر ئاشتیەک بهێتە دنیایە لە دنیای بەرقەرار دەبی دەبێژن ڕۆژهەڵاتە ناوین بنگەهێوەیە ئەگەر شەڕ و دووکەل و ئاگر و دووماژی بیت دیسا vê derê bingehêwê ye rûla herêma Kurdistanê di berqerarkirina emn û asayişê li rojhelata navîn çi ye زود فاز اول سر دیپلماسی تا حریم کردستان را توسید و سر سیاست آسایش نتوی یا حریم کردستانی سیاست آسایش نتوی حریم کردستانی سر سه بنگاه هاتی آبادان کردن سر آبودیه سر دیپلماسی و سر هزه مثلا آبودی گله که گرنگ اول حریم کردستان چون حریم کردستان یا بیا جمعه سر نقشه جهان اوزه و مثلا دیپلماسی حریم کردستانی دست دێشکردنە بووگار هەموو لایەکی یعنی بوونمونە ئینکەم هەرێمە کوردستانی ناوچەیەکی کێشە زوێت لێ تو ئەگە ئیرۆنە حساب بکەی ئەگە تورکیا حساب بکەی ئەگە سووریا حساب بکەی ئەگە عێراقیش حساب بکەی هەموو کێشە زوێت تێدا هەر سیستەمێت سیاسی هەر مەشاکلت خۆیت ناوخۆ هەرێمە کوردستانێ خاڵێکە سەقامگیریە خالق سقمگیریه بو آشتی و آسایشه و دک خالق تکدره یان نوچویکا کو کشته ده و برگشت بو اوا دائما حرم کردستان روبروی تیرور بوده و حرم کردستان هاپیمان ندارته حرم کردستان شراکت آبویی ام بجنل ادبیات آسایش نتایی و شراکت استراتژی کل هاپیمان ندارته بوی ابج موجودت امید بینین دوی بوز برای اویشل میشن که جمهوری که دیپلماسیا دوی تقریبا 8 دیدارات نکردن ابرو چند دیدارات نکردن و پانلیش دابید و پشتی ویز دیدار نکردن. دی چی دست کفته بخورابینه برای هوا؟ دست کفته که اول پتر جهان فوکس سر حریم کردستان داند چون که حریم کردستان تحدیات تاین حریم کردستان تحدیات تاین تحدیات که نافخوینه و تحدیات درمانش تحدیات نافخو خوشبختانه برای فتره که جمهوری دیپلماسی حتی پیکیان و سردار سلیمانی ها تکرن سروکی حریم آشتوایی که پیام بیشتر و با مثلا البجاردن انجمن آسایشی ندارتی بحث حریم کردستان کرو و بحث عراقش کرو حریم چطور البجاردن دهاتو بینه کنو نقشه سیاسی بیت دارستن تحدیات ده توی حریم کردستان بن دستیوردان دولت دورو بره و حریم کردستانی سیاست که دیپلماسی هاسنگ یا پاراستی و اعتماد بکری گل حتی گل ایران سیاست که شوازه که ملیتاریش ها بکار هنان بس نکه پیدا چونوار به مسئله تکرن حریم کردستانی تأکید کرده سر جانب دیپلماسی الپیوندت خوب باشه دناوا عراق که هر وها کردستان که کود دموگرافیا و بگشتیج بو روشهلات ناوینج بولاتین در دوره گلک گرنگه کردستان چوا دکاریتن خوش زیادتر جمع ترسیه که لسر آست امنی بپارست سیاست آسایشانه توی
هرم کردستانه سربنما اوه کو دائما برای چهار سر کردن یعنی بشکنی کیشا و اینما حالت داد کیشا چهار سر کرد برگشت بو به گل عراقه گل عراق پشتی هر بجردن اکتبر 2021 ها پیمانی سخولی که هرم کردستان پیابو راست لایکیش گل لایکی اطار تسقی او بو بس مقصد هرم کردستان او کو هی آسایش هرم پاپش تک بید بو آسایش عراقه نه خواهد که تک در بید بس پیچوانه سیاست اتفاق فین العراق پیچوانه بچونه نوکا گاوا هجای ان دکتور نجدت تو داغوی جون کیربی داغوی تن د پانل که تایبت به سقایه لداووس کونونر تایبت سروکی امریکا یجبو و مجاره کردستان دکاری چاوا ببیتا بشک ج هولدان روبروبونا کشو هوا یکو اموالات که قربانی دارین چاوا دکاریتن يعني هرچنه بیتن اف آلنگارین د سقای دا کردستان و عراق روبرود بیتن وكا قربانيك خوجه قرطال بكات يعني استفاده جوان والله تنزل هيز بكات يعني كو ام بينا قربانيه د استيوان د مساله كشو هوايدا راستی دا او هشت ور به کنگرا دیدارا دابسته تا مناقشه کردن یک لوا مثلا گشو هوایا برانکاری و گشو هوا امریکا برای هیام که راپورت استخبارات امریکی ها براب کردن و 10 دولت جهان قالوران بو اوه کو گروکایی گشو هوا تأثیر کتا سر خورنه سر تندرستی سرزور مسئله دی و یکمین دولتش آماجه فکر دولت عراق به سیستم که فدرالیه هم بشکن العراق بو سبب چون خلال بو 20 سال هیچ پلانت او نبون برابونه مثلا حشکاتیه مثلا امتوجینه غبار او غبار گشوانو که برای غباری او چیز چون آسای صحیه تاین آسای خورنه تاین زور آسای دیچه تاین هر ما کردستانش بشکل به قربانیه و تبید پلانت ها بشبن ما بین هرم کردستان عراق خوشبختانه هرم کردستان پلان دونای با اشکسایی پلان خود دونای با گرانکاری با کشا آبه تبید با یخه که عراق مقصر مثلا آبه دو بشکرنا آبه چون که ترکیه چند صد دونن ایران سیاست که اونیه یعنی یا درستینیه مثلا آبه و مثلا آبه تبید بهتر چهار سر کردن پلان میزانیه بهتر ترخوان کردن حسب معلوماتت من انجمن وزیران هرم کردستان خو آماده کردی با هر اگر گرانکاری گشو هوا گرانکاری گشو هوا ترسناکن و که من گویی 10 دولت و نوچکا ناف افریقا بزنه و محیط خارجیش ایش مرشح بوده که کشت آسوارد گرانکاری گشو هوا آسوارد نیگاتیو سر و سیاسی و کمالاتی و اجتماعی یا گرد بمد. آلوزیا ناف مالا کردی حتی چند باندور هیا لسر بهزیا کردستان لسر آستان دولت. راستی دا مثلا همو بطور بلاسخارت انجمن آسایش و بلاسخارت دیپلماسی که تصوره که باشه سر قضیه کردی و سر بردوخ هرم کردستان هاکارش بو هاکاری هرم کردستان آماجب خاله که گرنگ دا ایش بونی دوزم و بونی خلافات سر مثلا هر بجاردن اوه هرچند امت آلوز بین و سند مسائلتین ام سر رکت کبین ایش بجین برجواندیت بالایت آسایش و نتوهی کردی سر با برجواندیت بالا هاد نرکفتن و دیدار به آخر سلیمانیه در فتح که بو او از گشبینم که دهاتیه که نزدیک او برلمانی دست پیکت و او برای سروک جگیر سروک برلمانی دکتر همین هورامی کنگرار جنوان خو آماجب کارت یا سویت برلمانش کرد حسب زانیارت من برلمانش دیتا سر راه خو و وضعک دیتا اعتراض کردم از وارد بینم بابتکه پیوست گرانکاری سیاسی عراقه گرانکاری سیاسی عراق زور آروزه عراق دو بجمونه کنارم بود تحالف سیاسی بود و اطار تنسیقی بود سر به اساس خلافات تن بس هست شد بید عمل دیپلماسی پیشنه تو دیپلماسی تو نیواره که یعنی نک ویلو نه نک توافق یعنی توافق مشکلت عراق حل کرد مشکلت هرمش حل کرد و اینما دیپلماسی
سێتۆنی بە کۆڕێگە دوو لە دیگەنە یەک و دوو توافق دول تەکات و هەموو شتێکی نەبێ بە هەموو شتێکیش نەدۆڕێنی بەس دیبلۆماسیەتۆنی بە ڕێکێ بوو ماوەیەکێ بوو فترەیەکێ دیگە سەر ئیتیفاقا سەرەکی بوو سەر زۆر خۆڕێت نۆکوکێ ئەنێ ئەس بیم نوکە مەسائلێ دۆرایی هاتنە چارەسەرکردن پشتی کوبنەوە ڕێزدار مەسئول بارزانî gel parêzgorê navçe yani kêşet mûçe û ava û xedemat devero dî hatine çareserkirin dibîn teve ev kêşa helbijardinê berlemanê ku cîhan hemûya berxud kete Foksa cihanê ser Herêma Kurdistanê çünkü mesele ku tibît helbijardinê bextê xwe bêtekirin re'ya ama alemî alema demokratî mutabaa bê meseleke tibît em ihtiram û wexta bikeyn û çünkü intixabat yani alûgorî ya desalat bi şêweyekî aştiyane ser vê esasê ez ê geşbînim ev çareseriya bo kêşit ve zor alûz û ew nîne ku bêjî yani stratejiyet xilafet emîq nîne bû çûnê cercûyet hizbê siyasî em bes xwalet giring helbijardin bêtekirin xwalet fire bazneyî yan gorana bazneyî de diplomasiyetê nîveka rêka geşnê û vê meselê hêta hekirin dibîn teve mesela komisyonê meseleka zûr ya sadeya dişên yani temdîdê mudde komisyonê bikin yaxud انتخاباتeka berlemanê biryorekî ser komisyonê hêç do derfet hemay ev hefteyeka herçende ceweka gubar bû bes hefteyeka geşvehwayekê geşbîn bû piştî serdana Serokê Herêmê bû sê yemaniyê û cum û culê berlemanê hate destpêkirin ez ê geşbînim. تو هر هەبی دکتۆر هێژایە دکتۆر نەجدەت ئاکرەیی مامۆستای زانینگەهەیە و شارەزای پەیوەندیە ناودەوڵەتی گەلک سپاس بوو دەرفەتەوە بەخێر هاتن سەر چاوێت من.